Ошу тада шыбуры хесине шәргеріх шухрым улыштармала. Шеремжиже хурана теплин юзамала еші нетмеле. Шаксем хуца ужытмалы шәне дапхурумен пырныштамалы эшсем. Койдыва правительство шурденжи ирнелару ражаклереш. Патемышле эльзень игибинде шеремекке, игибинде шеремвищемыш шулды хутса жытмалы тапхыр ергелле ирдне. Пальтер ава нояхен шеремултымашынчен бушласа, кыжал ага уйхечен коммуналы дыдымра щитчер жирымза гаравари жуда эльне. Сингерлі ларода рубулман, кылдыксене шиінчех падерме дырышны. Жытмалы тапхыра хадерри берге гыдардаган паспорда парачкав, Шубашкар, шымыршы тырыхизе мельмень. Сымахмай Шубашкар муниципалы округе ана умлыгычлы иге шул хадерлеймест. Чуваш республикин бушлахи Олег Николаев щак кылдыга бадерес себе міллешсем дывасыне щак ернере білдерме галаре. Хелле ураба шула шуна хадерле деген галарыжа шүрт кертбе коммуналы хушалық ішченезем аван жухлашы. Хутса жытмалы тапхыр вашленмен деха шиде себе ішлеме бушланы да. Шивық вғытра ұжы бұраган барықсене шалдан шуза тазатма бушлашы. Шемірле Куславка уладыр хулызенже коммуналы дыдымашынеде себе пызыгыш бушланны. Терлі программаба игибинде 22-тымыш шулчен гунда шер шеремшиче шухрам ұжы тада вари шылбыры хесене улыштармалы. Шакнавали 2 миллиард тенге ытла пықсағы варны. Ішсене территория адалановен тада наци дынышлығын фончесен укши деньги бейіргелеші. Республика Галарым Вали, Милена Алексеева, Алина Сусметова, Игорь Зверев.